Na Dios Todopoderoso, y delante tú aquí presente, con mia peca massa tanto, pa pensamento y palabra, pa lo que me hace quiere sin hace, pa mi culpa, pa mi gran culpa. Per mi roga la Virgen Maria, tu angeli santo, y vos, mi romana, y reza para mí, Señor nuestro Dios. Mare Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdonarnos pecados y líbranos na vida eterna. Láganos canta junto con cor y cantica de perdón. Español. Avona sasique gloria. Dios nos data, bota accepta homenaje de humildenang, mas que con grandita bo poder. Ayúdanos cumplir con los deberes de tu humildad, para así nos por homena sea agradable na bo. Esa que nos pedimos, por medio de Jesucristo, boyuno Señor, que como Dios da vive y reina cubo, la unidad del Espíritu Santo dentro del siglo de siglo nang. Lectura sacafor de Sirach 3. Miu, ora boasi algo, no así é cubuia. Y lo bota más tima a un bienhechor grande. Más grande bota, más humilde bomesterta. E ora ei lo bocai na agrado de Dios. Pa sobra más que con grande Dios su poder ta, eta acepta homenaje de humilde nan.
no tem remédio para gente soberba. Para sobre a raiz de maldade, está dentro do coração. Gente vicioso custa provérbio. Ideal de sábio tá, tem bom compreendimento. Palavra de Deus. Die dos lectura tasaka voor de Hebreeën. Romana, boso no allega manera e Israelita nang, seru ku boso pora mishikune, seru turna candela, yeng de escuridad, tinebla y tempestad. Caminda sonido de trompet y stem de Dios tabata resona. Es nang ku attende stem arroga pa eno papia maskunang. Pero boso allega seru de Sion y es ciudad de Dios vivo. Es Jerusalén celestial con miles y miles de ángeles. Boso allega reunión festivo de ayunan privilegiada de Dios, que está inscribida en cielo. Boso allega cerca de Dios, que está wes ribatur gente, y cerca espíritu nang de gente justo, que Dios hace perfecto. Boso allega cerca Jesús, el mediador de una alianza nueva. Palabra de Dios. Señor sea con vosotros. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Reba un Sabbat, Jesús había comen a casa un líder de fariseos nang tabata tene bong na vita. Ora Jesus amira con invitado nang tabata busca pacinta na lugar nang di honor,
e la dunano su comparazione. Ora convidavo da un casamento, non per sinta na il lugar di onor. Pode ser e sun qua convidar, bo tingo un altro invitado mais importante que bo. Anto e ora e lo e bini cerca bo Ibiza, lanta boduna e hend aki bo lugar. Jeng di begwenza, bo me sabai sinta patras e ora e. Mi ho ora nan convidavo, bo bai sinta patras. E an fritrion, lo bini cercabo, ibisabo amigo, halabo vin sinta mas delante. Den vista di es nan sinta na mesa junto kubo, e sei lota un honor. Passo oba tua hende, ku halsa su mes lo chieda humia, ma il sun ku a humia su mes lo chieda halsa. Tambe Jesus abisa e sun ku a convide, ora botene un fiesta di comimento merdia o fanoci, no convida bo amigo nan, romanan, famiglia o bo besigna nan, kutin plaka, pasoba nan, na nan turno tambe lo convidabo, pahatsi algo bec pabo. Ora botene fiesta, mi ho, bo convida hende pobo, mancaron, coho y ciego. Loto alegria pabo, kunang no pahasi nada bec, pasobra lo bohandia bo recompensa dia e hustunang lanta for dimorto. Palabra di Señor. Agnos sinta orato romano. Romano semana promelo gami messer pidi pardon. Pidi pardon na nos undelta. Na Alex pasobra malubide. Ma se a tuma lugar pa motivo prome e missa e le bisami pastor vac bon. E microfoon ta tuma tua palabra kubotabisa na altar. En aan het begin van de mis zei ik, Mabisa Silvia, wakke boekje in het Spanjool. Den moment, ella trek me aan mijn gewaad en ik dacht dat hij wilde zeggen van, let op, dit is een voorbeeld. En door het zei, maar lubide. Dispensa Alex, oké. Otro piavo met een pool más fuerte, no touché, simpel. Ja? Romano stima, jeng di vergüenza, ik zeg het hoop fazioso. Vergüenza. Niemand wil dat ervaren in zijn leven. Maar dat is de spanning tussen de eerste plaats krijgen en belangrijk lijken. Maar Jezus zegt vandaag duidelijk in het evangelie, zorg voor de armen. Zorg voor de mensen die je hulp nodig hebben, die je niet kunnen bedanken, die je niks terug kunnen geven. Want God zal je daarvoor belonen. Een mens kan niks meenemen wanneer hij eenmaal bij God komt. Hij staat met lege handen daar, voor het oog van de mensen. Je kunt geen geld meenemen, je kunt geen macht meenemen. Je kunt alleen jezelf meenemen en datgene wat je hebt gedaan om het evangelie van Jezus Christus in deze wereld uit te dragen. Er te zijn voor de ander. Te helpen waar nodig is. Het geloof verspreiden en de mensen uiteindelijk laten weten, zonder God kunnen wij niks. In de 3e eeuw ging het gerucht, ik lees het in hoopje plakken. Pensei keizer di Roma, alaga e papa i 3 diaconen vermoorden. Om het geld. 1 diaken, die kreeg de opdracht, die krijgt een paar dagen de tijd, donderdag kom je terug en dan wil ik al het rijkdom van de kerk hier bij mij hebben.
Laurentius ging. Hij ging de rijkdom van de kerk halen en toen hij op het afgesproken moment terugkwam, kwam ook de keizer binnen. En die werd rood van woede. Want wat stond er in de zaal? De rijkdom van de kerk. Maar dat waren wel de armen, de zieken, de gehandicapten, mensen met problemen. Die waren alle aanwezig. En Laurentius zei tegen de keizer: Keizer, u hebt mij gevraagd om de rijkdom van onze kerk te tonen. Hier staat het. Voor deze mensen, voor iedere mens van goede wil, is Jezus gestorven aan het kruis, opdat wij bij God thuis mogen komen. Het hebben van geld, broeders en zusters, is geen probleem. Maar je moet er wel iets mee doen, ook voor de mens om je heen. De mens helpen waar je kunt. Het is niet zo dat Jezus een voorkeur heeft voor de armen, maar de armen zijn juist het doel van zijn komen. Help de mens in nood. En zo willen wij ook vandaag bidden voor onszelf. Dat we onze ogen open houden voor de mensen om ons heen die in nood zijn. En daar waar we kunnen, helpen. Want dat is de taak, ook in de 21ste eeuw van onze kerk. Er te zijn voor de armen. Er te zijn voor die medemens. Om zo dat rijk van God te kunnen opbouwen. Amen. Romanos láganos land appare per expressarnos fe. Vita quiere de Dios, Tata Todopoderoso. Amen. Láganos beben. Mi Señor y mi Dios, nos resta para turnos de fonto nanku abainos dilanti, tene bo misericordia ribanan, tur es nanku amori lagabo angel nan habri porta di bo reino panan. Nos resta para Budi Martes, Lynn Martes, Reani Cecilia, Ilona Weber, Gloria González, Orsini González, Ivan Requena, Victor Rosalia, Maureen Mateo, año de su fallecimiento, Joana María Yamanica, 4 años de su fallecimiento, Emerencio Yamanica, 20 años de su fallecimiento, Teresita Tillman, 24 años de su fallecimiento, también nos reza para Juan Tomás Maduro, también para Sir Celinda. Señor, dona na alma sosiego eterno, luz eterna, luz apanan, sosegana paz. Tata Santo, nos da agudi, nabo, lleno de confianza para sobre abo, da nos refugio y fortaleza. Pese nos da esa pedido para turnos enfermos nan cutamalo, na casa de hospital y casa de cuido. Nos da esa especialmente para Joanik Joaquín, da Real Panteflet, Efraim Mercera, para Rea van Uymen, para Alida van Wijk, Maybelline González, também para Norli Bomon. Senhor, siga protegendo o manan poderoso para assim não por lograr felicidade. Oh Senhor. A tarde também nos resta pedir Deus para o drama sua bendição e para todos os que a cumprir essa luna aqui, especialmente para alidar com a cumprir uma bonita idade, alidar mas danke para todos os que vão para nossa comunidade. Deus siga drama show
drama su bendición ricamente ribabu. Oh Señor, también nos da reza para nos rumán ada kutin regresa cas back para Dios cuide, guiele, para eportin bom vuelo. Oh Señor, nos da reza también para el año escolar novo que vai começar. Oh Señor, Nós te pedimos, escucha-nos. Lágnos resta de momento de silêncio para nos mais intencionar. Dios nos trata nos corazón también de deseo. No láganos olvidar nunca, que vos sos la única fuente de felicidad ahora y siempre. E saque nos te pedimos, por medio de Jesucristo, voglio y nos Señor. Romana Clima nos sigue ahora con la preparación de altar y va a tener oportunidad para tener algo de baque de colecta. Romana láganos resta para nos sacrificio agradable na Dios Tata Todopoderoso. Láganos resta. Oh Señor,
Mare ofrendan aqui, 13 salvação para nós. Sea presente me meio de nós, mientras nos celebrar o sacramento de amor. E saque nos da pedibo, por meio de Jesus Cristo, Boiú e nosso Senhor. Senhor seja convosco, alza vosso coração. Daga-nos agradecer, Senhor, nosso Deus. Embadata nos deber e bom para nós, de agradecivo sempre tu caminha, Tata, Deus Todo-Poderoso e Eterno. Boa crea mundo com tua sua riqueza e a instituir variação de tempo. Depois, boa forma rende segundo boa imagem e semelhança e a submeter inteira boa criação maravilhosa na seu poder. Den bom nome e por manda riba tua louca boa crea e admirando boa obra não e por alabar boa grandeza continuamente, por meio de Jesus Cristo, Boiú e nosso Senhor, per ser junto com angeli santo não e com tua cor celestial, nos alababo gloria cantando sin fin. Emadat, Senhor, da Santa Bontà, e que tu ração inteira criação, coaçare for de bom manto alababo, passou para meio de Boiú, nosso Senhor Jesus Cristo, e para força do Espírito Santo, bota dona tua criatura vida, e bota santificar tu cos. Nossa glorificabo, passou continuamente, bota reunir pueblo para bom mês. Assina, che foi cammina solo tassali te cammina et adrenta, non te offrece da boa maestà un'offrenda sin mancha. Da per sé, Signor, nostro rogavo umildemente, consecrai offrenda aqui che nos apporta per voi, sanctificando per voi Spirito Santo, per non bere corpo e sangue di Boiú Gesù Cristo, che amanda nos celebrar il misterio aqui. Passobra e noce con una trazione e mesa coe pan e gradeciendo e la alababo e la chibra e pan e adonena so desipanan bisando. Tuma, boso tu come, pa sopra essa quita mi culpa, colota entrega pa boso. Señor,
es manera después de cena, él acoge el cáliz y agradeciendo el alababo, y adunen a su discípulo diciendo, Toma, vos tu bebedice, pasobra esa quita el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nuevo y eterno, culota drama pa boso y pa hopi hende, pa potong di pika. Así es aquí pa queda coda arriba mi. Lágnos professar el misterio de nos fe. Tapese, bontata, ricordando il soffrimento che voiu, a passa per nostra salvazione, e tambe su resurrezione admirabile, e su subimento nel cielo, e sperando alla vez su bonita gloriosa na fin di tempo, nostro offersevo e sacrificio vivo e santo aquí, come prueba di nostra gratitudine. Tira bobista ribe ofrenda di boiu, cupa su morto restablecer nos en boa amistad. Laga su copa e sangue fortalecer nos, pa asina nos porta yen di su Spiritu Santo, e forma un copa e una spiritu den Cristo. Ma remes pohasi nos bir un'ofrenda permanente pabo, pa nos pahanja parte na boherencia, junto con voi escogido na primer lugar con la Virgen María, Mamma di Dios, como apóstol mártir, con San Agostino y tu otro santo. Panang intercession nos da conta di hande sempre boiudanza. Nos supplicabo, Signor, per il sacrificio che reconcilia nos con voi, tambe trese paz e salvación per l'intero mundo. Consolida fe e amor di voi Iglesia durante su passaggio del mondo. Guida nos Papa Francesco, nos Obispo Gerardo, Collegio di Obispo, intero clero e intero pueblo che boa gana. Scucha orazione di famiglia che voi quiera trese junto a chi in voi presenza. Tata misericordioso, hala benignamente cerca voi,
turbo yunang na unda kunang tabiba. Tu medang boreini nos romane defuntu, tu es nan cu abai for di nos e a mori den bo amistat. Nos aspera cu aile den boreino, tu juntu nos pagosa eternamente di plenitud di bo gloria. Per medio di Cristo nostro Signore, den kende botaduna mundo, generosamente tuo loche tabon. Per medio di te, junto con idance, na bo Dios Tata Todopoderoso, den unidad di Spirito Santo, tu honor y gloria te do siglo di siglo non. Amen. 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 Romanen unida en missum spiritu nos par resa cu confianza e oracion cu nos recebidi nos divino Salvador. Líbranos do mal, Senhor, e dura-nos paz na dia aqui. Ajuda-nos com a misericórdia para nos quedar sempre livres de pecar e proteger contra toda tribulação. Mientras nos salvar da benigna glorioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, boa bisa, boa apóstolo, mi talaga vosso paz, mi te duna vosso. Non mira nos pecanos, sino fede boa iglesia. Cumpli con boa palavra, e duna nos boa paz, unidade completo. Abo, que a Bíblia reina dentro do siglo de siglo non. Paz e Senhor seja sempre convosco. Como Juan Cristo laga nos desea outro paz, na una outra maneira. Paz, Vida
Dichoso es não cuta convidar na sua cena de Senhor. Ata el amce de Dios, cuta quita pecado do mundo. Oración de comunión espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, mi estimado, riba turcos y mi desea de recibir de mi alma. Mi no puedo recibir de Santa Hostia, pero dentro de mi corazón a una manera espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, bom venir de mi corazón. Laga mi brasabo correnter mi alma y mará mi nabo cultur mi deseo. No laga-me nunca separar for de vos. Amém.
Bom menino, Romana. Ai, na verdade, pastora Luvidão. Seguinte. Romana, não se acorda, bolso, que já domingo, dia 1 de setembro, vindeiro aqui tem um sano sacrifício de missa. Aí na Heller Heide, seca pastor Jansen, por United Voices of Joy, lo anima é sano sacrifício de missa aqui, e depois lo tem bantopa com música e baile. Durante o bantopa, por comprar diferente passaboca ou tenta-boca, mas compreender que também tem hasta cabrito. Lo tem bar surtido também com diferentes mocktails. Lo tá great se nós estamos juntos por boa shabai, Heide, mirando com pastor Jansen de Bini, tur Luna, for de Lemberg te aqui nanang, se nós juntos possali e dando uma boa representação de nossa comunidade antiana, lo tá hope great, é bem aqui, a nossa companhia. Para o dia aqui, a comissão está organizar busreis de €20, bus está sali metade 9 for de aqui, e 3 horas nós lo sali back for de Heller Heide com destinação Tilburg. Para mais informação tocante de celebração aqui, por tomar contato na final de nossa celebração, de AWE, cerca Steven Indira of Pastor Jansen. Nosso ano sacrifício de missa para luna de setembro lo está dedicado especialmente a estudiantes que acaba de vir em Holanda, pois boca bisa outro, se você não conhece algum estudante que acaba de chegar fora de nossa isla na Holanda, a missa de setembro está especialmente dedicada para nós. Me tem save the date, é tão famosa feria de bolo, Tayback, dia 30 de outubro, que é dependente de nosso Facebook para mais informação. Awe nós temos para vender pandushi, Johnny Cake, pastechi e cupcakes. Corta lá para o treino, não come tudo. Dank daarbij mais para pastor Jansen, que é o único que teatro bem conosco. Dank pastor. Dank natuur lector e servidor de missa. Dank na nos cor de Awe, Jamie Lee and Friends. Hope bonita mesmo. Dank na Rowan John para o live streaming de AWE. Assisti para Steven, me mira aí, então está bom, de bom caminho, Steven tá aí. Dank na tur sobre a pessoa que te ajuda tanto delante e para trás de cortina, tur luna de novo, para sua basta trabalhar, pero que não te turbia essa que está reparável. E mais que E mais claro, dank na bosnan tour para bem celebrar AWE, está no sacrifício de missa aqui, sim bosnan nos não portinha celebração aqui, pessoal be dank na bosnan. Prometo me, dal vai numa. Prometo me finalizar, mas compreender que nosso irmão Ada tem anúncio. Laga-nos resta. O Senhor, a voce può fortalecer-nos na promessa, nós te pedimos. Lague alimento aqui, llena-nos coração com amor e hace-nos dispostos para servir den persona de nos próximo. E saque-nos te pedimos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ada, na costumbo. Romana Antur, boa tarde. Aí passar. Me a regressar mi isla natal Bonaire back, depois de abiba 31 anos aqui na Holanda. Tawata honor e bendição de a formar parte de 11 anos da comissão de missa antiana na papiamento na Tilburg. Lastima devido de Covid, me não pode tomar despedida de vocês. Depois de ano e meio, me tenho com vacância, assim me pode despedir de me duche missa na papiamento com vocês. Caminha me atrair com hope, amor, paciência e humildade. Me tenho a Deus danke para toda a edição que me pode estar junto com vocês.
Vos lo queda sempre de mi coração. Deus bendicionar vos e vos família. Hopi danki na nos pastor Jansen, ku akam na kumi e diesung aya. Pastor, no me mesmo hopi, specialmente e zoaia di Boirog. E último, mi quer desejar mi comissão e werkgroep. Hopi bendição, siga trabalhar com amor, paciência e ânimo. Guarda que o Papa Deus estima você e a mim também estima você. E me trabalho com você tudo de meu coração. Danke. Romanan, tu resnanco de desejar de tuma bendição especial, ou resnanco assim año por passo dilante tuma bendição seca pastor. Romanan, não queda para avisar nada mais. Bom semana, danke para vossa presença, trobe, bom caminho para casa e até seguinte luna com Deus poder. Alex, mas danke por 3 dias com a papia ave, hopi bom, e dispensar-me com minha novidade na começamento. Romanan, ik ben zeer blij en zeer verheugd wanneer velen van u naar Heerlijkheid komen. Kent u mensen uit het zuiden, bel ze op, zeg kom naar Heerlijkheid. Want eigenlijk willen we in Zuid-Limburg zeg maar, ook zoiets beginnen wat we hier in Tilburg zijn begonnen. Als een kleine semilla wat is uitgegroeid tot een flinke boom die op zijn eigen benen staat. In Zuid-Limburg of in Limburg is bijna niets voor Antillianen. En daarom wil ik eigenlijk die mis aangrijpen om mensen, Antillianen, bij mij wakker te maken. Om ook, net als wij, 1 keer per maand samenkomen. De Antilliaanse cultuur met elkaar delen, het Antilliaanse eten met elkaar delen. En daarvoor heb ik gezorgd. U weet, ik heb 3 cabrito bij mij in de tuin. Met een tikje miedo, ja. Maar we hebben wel cabrito in het aanbod om lekker te eten. Want ik heb een Antilliaanse familie, of een Curaçaose familie, die koken de cabrito en ook bacalhau. En ook allerlei drankjes. En ook cocktails, zoals Nacostumba. Dus het zal een heerlijk feestje worden. Maar het belangrijkste is dat we laten zien dat we samen de Eucharistie kunnen vieren, Nederlanders, Antillianen
En we vormen één land, ook al zijn we verspreid, wonen er sommigen helemaal op Bonaire en zo, maar nog not Lubidanang. En ze hebben nu een Nederlandse pastoor daar, dus dat gaat altijd goed tegen. Maar daarmee lagen ons reze bij Obispado di Willemstad, per sopra ora sciunta necessario. En ik heb gelukkig vaak contact met pastoor Baak en die beginnen een resort op Westpunt. Dus als u een keer daarheen wilt gaan, dan kunt u daar verwijlen. Een bed and breakfast op zijn Hollands op Westpunt. Dat was het. Wil jij nog wat zeggen, Alex? Of wordt dat klaar, Avi? Signor sia con voi. Mare Dios Todopoderoso benedictionà vostro tuo, nel nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo. Maestro. O maestra.